faly miaraba atsika jiaby alikaligny aloha ya mialatsingily fa reradraraka boka niasa lehilahy karaha reradraraka fa izy ty moa araka le matetiky koragniny atsika baka misy fotoagna mba fa mivolagna elo alo za mba angignely tsy koragna nefa karaha tsy mety jery amin'ny tanànatsika amin'ny raha misy amin'ny firenetsika. Bonsoir anabavy, tsy mety jery satria izy ma raha matetiky koragno io tandrazagna iombonagna na tsika jiaby izay miala ny Madagasikara mandeha mipetraka ivelany Madagasikara jiaby, fagniriatsika jerintsika jiaby amin'ny tanànatsika fa misy koa tony mandeha mitsakaraka ny avilomagna zegny vediny jiaby mandeha mitsakaraka avilomagna ka amin'ny maha malagasy antena, amin'ny maha tanàna antena. Bonsoir maha tanàna antena dia tsy mety ny fo mahita raha mandalo ka tsy hivolagna mba andraikitry tandrify satria na tsy be ny vitantena fa izy ka mikoragna antegna mba misy afatra ile avy agny ka tsy mara tiako volagniny niany ty ry rahalahy, ranabavy, ray aman-dreny, ajaina fa mikasiky tournée izay nataona filoham-pirenena ny vady sy ny gouvernement, zany hoe nisy conseil de gouvernement zany conseil de ministre natao agny Toliara atsika miteny zao io. Nalaelo za sady tezitra nahita le fomba fieverana na fomba fieritreretany ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy agny atsimo. Averiko ndraiky nalaelo za sady tezitra nahita ny fomba fieritreretany Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy agny atsimo sy ny olo agny atsimo. Inona nahatezitra na haitsika fa izy ka fa andeha amin'ny faritany ny filoham-pirenena ireo olona mpanaraka na mpanoagna na olona mpitady 19/20 aby regny tsy maintsy mobilizeny zaro zany ny vahoaka, hetsehiny ny vahoaka, ny mpianatra tatery amin'ny camion ny olo avy ambanivolo andeha hitsena filoham-pirenena. Zay zany le pratique politique hatramizay andeha hitsena ka nagnano zegny ny tegna atsimo navory olo à gauche à droite fa avy filoham-pirenena nagnaraka lalagna jiaby igny feno olo, feno zaza. Somary lent connexion tsika fa tsy haiko inona malon izy ty nefa tsy tiako lent izy satria tapaka le feeling-tsika ka zegny izy hoe tezitra zany navory zany le olona ka nandalo teo zany filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny tomobily. Nahita olo maro be magnaraka sisin-dalagna hoy izy hoe tanàna kely iny de tena feno tena be olona be mihitsy ary zay tokony jerevana manokana ny resaka fanabeazanay zany satria be loatra le akizy tena rehetantsika zao de be le akizy ary tokony satria io le hoe fahantrana miteraka fahantrana le satria maro amin'ireo renim-pianakaviana no tsy miasa nefa maro anaka lasa manano sarotra
na ny fitezana, na ny fanabeazana, na ny resaka fahasalamana. Dia zay zany ny tokony ho jerevana manokana ary zay moa nefa ataontsika lara-pamena eny koa ny hoe fanabeazana izany. Be olo izy aty atsimo, be olo izy. Fahantrana agnatin'ny fahantragna ho izy. Maro loatra ho izy ny tsaiky, maro ny zaza ho izy. Ka mila magnano fanabeazana izana. Nahita olo maro tamin'ny sisin-dalagna nitsena izy mandalo zany, filoham-pirenena Andry Rajoelina, ho izy hoe be loatra ho izy ny olo aty atsimo, maro loatra ho izy ny zaza, dia tokony atao lara-pahamenany fanabeazanaizana, zany hoe le fampiasagna kapoty na ataontsika hoe le regny préservatif na le fomba ahafagna manakina ny fahateragna, zany ny eritreriny mahita le olo maro tamin'ny sisin-dala. Matezitra le fomba fieritreretana ohatran'izany satria mahita le olo maro izy, ho izy hoe malahelo izy, tezitra izy, maro loatra le olo. Ka zany ve filoham-pirenena antenainareo voaka malagasy? Anareo avorin'olo agny amin'ny tany misy anareo agny, avia avoria fa ho avy filoham-pirenena, nefa mahita anareo izy tezitra satria tsy olombelo ny fahitana anareo. Aia mba tany tegna misy olo maro ty amin'ny terateraka, tsy Antananarivo? Mialatsigny, tsy fankahalagna, samy malagasy atsika, fa aiza ny tegna maro olo miterateraka, tsy Antananarivo? Ka anao niany tianao mandeha agnaty Toliara agny, anao tezitra mahita vahoaka maro, vilominao mba ireo io zala. Vahoaka maro a Toliara agny, tsara ny vilomin'ny filoham-pirenena, fa mamelo ny tegna irery vahoaka aby io. Mba aza magnano koragna, mampisoty olo fa tegna matezitra. Averiko ndraiky, i olo maro hitanao ta Toliara tagny io, vilominao mba rô io. Firasagna vary amin'ny gony, atao alegna sary, alegna film, io zay ny fandrosoagna. Ary za tegna hitako izy ka raha nora edy na mangotefa ny sofigny olo à gauche à droite, izy ka rô amin'ny mpikambo amin'ny gouvernement ao, zay hitako raha mendriky rô zegny. Solution hitanareo amin'ny vahoaka malagasy mahanitra, fizaragna vary, fizaragna menaka, fizaragna savon amin'ny 2025 zao 2025 io zegny le solution hitanareo. Agnaboloa nareo jiaby, agnaboloa, mitehatehaka, miromborombo, agnaboloa fizaragna vary ndraiky menaka. Tegna mampalahelo fa ambany zany fieritreretagna zany, ambany zany. Mitokitokika aby filoham-pirenena hoe mirasa vary atsika zao ato, tao Antananarivo koa 7000 atsika zao, mirasa vary ray gony misy menaka, ohatrany hoe falifaly izy mirasa vary. Tsy zany fandrosoagna Andriamatoa, tsy zany. Na menao vary 5 gony isaka tokantragno, olo niany, tsy mandroso dikan'izany, fa mampahantra izy anao. Ataovany zavatra ahafahan'le olo mamelon-tegna. Ataovany raha ahafahan'olo mamelon-tegna. Mamorona asa, uziny sy ny tariny, ampio ny tantsaha, mba ahafahana zareo mamboly fa tsy zaragna vary.
tsara ny tarimy akoho donc andremato foloa tsara ny tarimy akoho na mianao tsakotsako mianao vary voky niany amareza meza vary me tsakotsako fa tsy maintsy avo fozy miraparapa izy aza atao ohatrany akoho le olombelogno le voka malagasy fa ny besoin tadavy voka malagasy le fialagna agnatin'ny fahantragna mba ahafan'ny voka malagasy mitady vola ahafan'ny voka malagasy mamboly ahafan'ny voka malagasy afaka managna fahefa mividy am fiainany fa tsy zaragna vary alaigna sary atsika zao na vita ty nefa tsy vola avy agnatin'ny postinareo io fa vola panjakagna na hoe don azo am banque mondiale andenaovagna oera rasagna vary tsy zany fandrosoagna tompoko vous êtes hors sujet tsy fandrosoagna zany mariky ny fahabadoagna averiko ndraiky mariky ny fahabadoagna vahoaka mitady mila miaigna pilaminagna mila miala fialany voaka amin'ny fahantragna tompoko voalohany ny rano fisotro madio tokony anagnany vahoaka ny jiro tokony handeha ara-dalàna tsy ho tapatapaka satria agnatin'ny jiro ao no iasan'ny vahoaka ao ny amilomana vahoaka tegna amin'ny jiro amilomana vahoaka tegna amin'ny rano zany ny fomba fialagna amin'ny fahantragna zany fa tsy firasagna vary efa tampitry na vita mandat 10 taogno 5 ans vita ny filopirenena io efa deuxième mandat zao mbola tsy voava olagna ny rano ndraiky jiro les sources de la vie rano jiro azavagna fan'olona miady mbola tsy voava agnategna ino irasavara alaigna sary irasavara alaigna sary mbola tsy miova le fomba fitondragna tsy matsiaro megnatra anaro jiaby ao agnatin'ny gouvernement tsy matsiaro megnatra zay vahoaka nge efa tezitry ary afatra ko mandeha aminareo mpanohitra ao Madagasikara averiko ndraiky afatra mandeha aminareo mpanohitra sy antoko politika rehetra raha vo tsy anohitra anareo afodiany vava mangina tsy mila miteniteny zay zavatra ataony Andra Djeling ndraiky ekipa anazy sambolo mijery fotsiny aza manohitra adson statut ma opposition satria le fomba fijaliany vahoaka le zavatra tsy mety agnaty firenena zany angeno ilagna le statut d'opposition ilagna ny opposition anohitra ny zavatra tsy mety tokony manangana cellule de crise hoe tsy mety ty fitondragna ty fa mivondrona ny hery politika rehetra ny hery velona rehetra mametraka ny planning hoentigna hanarenagna ny firenena fa tsy misy an'izany fa samby mipiripirina zay miteny asa tamtambazagna vola amin'ny sisiny agny de mangina tsy misy mitambatra de asa manohitra aveo magnaraka filopirenena Andra Djeling tsy tonga teo amin'ny fitondragna raha tsy nisy nametraka azy averiko ndraiky tsy tonga teo amin'ny fitondragna filopirenena Andra Djeling raha tsy nisy nametraka azy tantara tsy azo kosehina agnisan'ny lohany nametraka azy teo raha teo amin'ny alalany lalagna Ray Aman-dreny Norbert Lala Ratsirahona io ny mpagnano politique isan-karazany mbola velogno anareo mbola maro mbola velogno ny maramila mbola maro mbola velogno nametraka izy io hainareo nametraka izy teo tsy hainareo magnadoso izy averiko ndraiky hainareo nametraka izy teo c'est vous qui a trahi le malgache c'est vous qui a trahi le peuple malagasy anareo nametraka olo teo izy io magnaratsy mety de tsy afaka anareo eo izy anareo ny tegna namotiky fiainavoaka malagasy
satria tsy nisy olona nahafantatra hoe azovy ty fa ianareo nametraka izy teo nagnano kody tety nametraka izy teo tamin'ny alalan'ny herisetra tamin'ny 2009 ary izy lany tamin'ny mandana azy roa io mbala ianareo nametraka izy teo tokony ianareo nametraka izy tompo magnadoso izy io ianareo mpamita bahoaka aminazy io mbola misy vidéo ny 2009 aty amiko aty mbola fantako daholo la tête soran'olo jiaby tagnatin'ny vidéo io fantako daholo iry colonel isany iry capitaine isany iry commandant isany filonantoko politique anareo nametraka izy niany anareo magnansary mitatatata hoe tsy manjary anareo nametraka izy teo tsy misy zavatra manjary na dia ray aza tsy afaka alainareo taka mpagnano politique gasy tsy afaka alain'ny gouvernement taka tsy afaka alain'ny filoha mitondra amperinasa taka ny zava-misy au Burkina Faso le jeune gars le jeune président là afaka mitraka afaka miaro ny vahoaka ao aminy afaka mametraka zavatra maharitra ny firenena mikatsika ny tombo tsoan'ny vahoaka burkinabé tsy afaka ilainareo taka zany mirasa vary à gauche mirasa vary à droite atsika zao agnano lalagna atsika zao agnano zegny hoe asana fitondram-panjakagna rehefa iditra amin'ny fitondrana tompoka manompo tanindrazagna agnatin'ny fanompona tanindrazagna ny fanaovagna asa isan-karazany ny fototrafidrasa ny lalagna ainsi de suite asany fitondram-panjakagna zegny tsy mila ebeboagna zegny tsy mila gnaovagna vantara satria hoy izy irany dalvis rahala dalvis io tsy raha volan'ny babanareo fa io vola mpanjakagna vola mbahoaka vola ndramigny tamin'ny banque mondiale vola mbahoaka tsy tokony hiebeboagna ary nampiasain'ny filoham-pirenena zany teny zany io tsy volan'ny babanao oui marina zany ndre mato filoha io tsy volan'ny babanareo fa volam-bahoaka ataova amy raha ilany vahoaka magnadoso agnatin'ny fahantragna za miteny aminareo raha managna volonté amaha olagna amin'ny fahantragna indrindra olagna ara-tsakafo ny maneragna voaka malagasy am'izao fotoagna zao za milaza aminareo tompoka voava agnatin'ny taogno araiky ny olagna ara-tsakafo a Madagasikara voava agnatin'ny taogno araiky olagna ara-tsakafo si c'est moi à la place du président Andry Rajoelina taogno araiky afaka mosary ny voaka malagasy taogno araiky ino ny antony tsotra kely tsisy tanimbara amitsika Madagasikara ngamba mety atoliara fa ngamba mety tsisy tanimbara ngamba satria za mbola tsy tagny tatoliara tsy fantako loatra fa faritry Diego Diana Sava Majenga aloatra mangoro jiaby faritra Atsimo Manakara Fianarantsoa ainsi de suite tsisy tanimbara vary tompoko misy vary malaky telo fanjava fa matoy izy ka vary ela izy mety tsota fanjava dika zegny agnatin'ny taogno araiky mety afaka mampatoy vary 3 fois na 2 fois agnatin'ny taogno araiky fa tsy taogno aroe volagniny filoham-pirenena hoe vary matoy taogno aroe ainareo amizegny olo tsy ao tsy ao mihitsy na isan'ny voaka malagasy fo tsy hainy atsika zao 30 millions telopolo tapitrisa atsika zao 30 millions telopolo tapitrisa isan'ny mpanao asan-tagnana artisanal telopolo tapitrisa hay
Il n'est pas à jour de notre pays. Akory ataon'olo hitondra firenena na isan'ny vahoaka anao tsy hainao. Taogno araiky afaka fijalena ara-tsakafo. Taogno araiky afaka tokolasoko vavy. Alefaso ao amin'ny fambolena, amin'ny vary sy ny tariny, ankabetsana vola ny teti-bolam-panjakana, taogno araiky afaka mosaly. Ampidira tracteur, ampidira zeziky, ampidira regny masombola aby regny, ampiontantsaha, taogno araiky. Miva problème jiaby, miva ara-tsakafo, gasy fa tsy mijaly sakafo. Taogno araiky. Fa tsy zegny fa rasa vary tsinjo, zegny hoe atsika zao nagnano ty boko autosuffisance alimentaire atao hira fo. Efa bientôt 8 ans tam pouvoir légal mbola tsy tratra zany autosuffisance alimentaire zany. Nefa tanananao misy tanimbary, tanananao mamokatra. Vary matoy agnatin'ny 3 fanjava, 4 fanjava, 5 fanjava, 6 fanjava, vahoakanao mbala mosary. Eo anao nany mivolagna fa hoe mila magnano fanabeazanaiza satria maro ny olona. Nous ne sommes pas nombreux, monsieur le président. Mbola hela tsika. Am velaran-tany Madagascar 30 millions zany hely zany, hely. Fa tsy fahaizanareo mitantagna, tsy fahaizanareo manao politika no mampahantra atsika. Tsy fantanareo ve ny théorina Mao Tse-tung? Une bouche à nourrir izy, deux mains pour servir. Tsy tokony misy olo matimafo zany. Vava raiky no mihinagna, tagnana roa ety miservira izy. Fa ny fanjakagna no tsy ao, ny fanjakagna tsy may asany. Ary tsy misy na de iray aza ny ao agnatin'ny gouvernement, na ny député, na ny ministre mba milaza hoe monsieur le président, zao ne zava-misy, zao ne ny ataotsika. Fa jiaby miaby hoe beko filoham-pirenena, beko ny président miforiporitra. Monsieur le PM miforiporitra. Tsy afaka milaza hoe za chef d'orchestre. Hoe zao ne tondrako ty firenena ty. Miforiporitra. Ny lolona jiaby miforiporitra. Politika. Tompolasy tompoko vavy, politika ry ray aman-dreny isan-karazany, politika ry ranabavy, ranaday, tsy fantako, mandalo. Fa ny firenenetsika ny toetra. Misy tsioka io politika io, mbala olany fofony io fitondrany any Rajoelina io. Tsy atsaro megnatra nareo teo fitondragna amizay fotoagna zany. Mandalo politika io. Fa itsika ve hanaiky jusqu'à ombiagna, hanaiky gisitra jusqu'à ombiagna. Atsika malagasy, hanaiky gisitra jusqu'à ombiagna atsika malagasy. Tsy mba mety mikliky, za zao mahita. Ray aman-dreny. Fotony za ho magnaja olo. Ray aman-dreny avy amin'ny avaratra agny, monsieur le gouverneur zao hitako tam Facebook. Anosy milaza hoe ho avy Anosy be zany ny filoham-pirenena sy ny gouvernement anendanao conseil de ministre zany Anosy be ao. Ka magnentagna izy ny vahoaka Anosy be rehetra, magnentagna vahoaka malagasy aty avaratra mba ho avy Anosy be hitsena filoham-pirenena ary miangafa mba asehontsika ny ataontsika hoe ny fahaizantsika mitsena vahiny. Zay ny teny monsieur le gouverneur. Tsara zay monsieur le gouverneur. Fa zany miteny, hitanareo ny nataon'ny filoham-pirenena tagny atsimo. Na rolo nitsena izy, hoy izy hoe mila magnano fanabeazanaizana. Mila mampiasa protectoro, satria maro olo. Anareo zao ilatra fisindalagna maro ho avy Anosy be ao izy, ho avy koa koragna zegny. Hoe mila kapote koa, satria maro loatra voaka Anosy be. Mba mahaiza misy jery mahaiza misy jery. Mahaiza meloko. Samy midô agnatin'ny tragnonazy agny.
samy do anareo mobilisegna itsangana am sisindalagna boko ataony hoe maro loatra vahoaka mila mampiasa protecteur mila magnano fanabeazanaizana maiza misy jery jusqu'à ombegna voka malagasy tsy mety misy jery revo nino loatra zala revo karakory loatra pour moi aucune solution tsy solution hafa aminakay fa ny fialano fitondragna ny solution voalohany ka tianareo androso tetsika androso Madagasikara tsisy afa-tsy zay amaolo-pirenena raha volagniko zegny ny fialano fitondragna io zay ny solution voalohany ahafagna ampandroso Madagasikara tsisy afa-tsy zay fa ny olagna rehefa misy filoham-pirenena hafa magnano raha tsy mety des solutions zany no magnadoso izy fa rehefa filoham-pirenena any radio elagny eo fitondragna zao tsy solution zany am sasany rehefa izy no mety rehefa izy tsy mety aveo amaranako izy somary lavalava fa amaranako izy misy courant koa hitako teniny sénateur Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara tompony TV Plus nilaza izy hoe tsy mety ny fanenjegna mpandrarao izy tsy mety zany ny fanenjegna regny opérateur économique regny ary vonina izy iaro iregny opérateur économique regny satria nisy affaire mikasiky Mamra Vatomanga vonina izy iaro izy mpandrara satria nisy affaire mikasiky Mamra Vatomanga nataony colonel le itatsika le médecin colonel igny de nitsangana Nicolas Rabe Mananjara sa hoe vonina iaro mpandrara izy tena marina monsieur le sénateur marina ray aman-dreny ny teninao tsy mety ny magnenjiky mpandrara ndrindra fa mpandrara malagasy satria mamelon'olo maro izy regny magnefa impôt izy regny fa ny raha tiako ambaranao ray aman-dreny mpandrara iza izy azo arovagna mety arovanao fa mpandrara iza izy tsy azo arovagna mpandrarange mbola rajonay aie zao tsy migadra mpandrarange tompony gazety La Grande Île Lola aie zao tsy agnamponja maro mpandrara migadra zany taia anao tsy niaro ro mpandrara aby taia mpandrara Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy nipotehiny fitondragna rajoelagny fanagnany Ravalomanana jiaby na ino ny hevitra politika averiko ndraiky fa teninao igny marigny monsieur le sénateur fa hoe ny mpandrara dia mamelogny vahoaka maro oui ka ny Ravalomanana nanagna tornazy izy tamy fitondragna anazy je suis d'accord avec ça fa tsisy tany tsy nisy magrony Ravalomanana Ravalomanana fa olo niasa tao tsy zanaka Ravalomanana olo niasa tao zanaka malagasy olo nivanga raha tagnatin'ny magro tao zanaka malagasy voaka malagasy tsy fatiavanareo izy nipotehinareo jiaby fanagnanazy nipotehinareo nefa anao tsara nivolagna anao monsieur le sénateur tsara nivolagna anao sa Marc Ravalomanana tsy mpandrara malagasy sa rehefa mpandrara izay inananareo zay mpandrara ahitanareo ranony zay toananareo rehefa tsy mahita argument tsara monsieur sénateur mangina zegny de raha azoko ambara ka mbola maro raha tiako volagny fa araka le koragnatsika zegny noho ny fahantragna mbola maro raha tiako koragny fa noho ny fahantragna na ny namantena mba ty tandregny ty fanakalo hevitra tsy afaka tsy manana fahefa mividy amle vanga crédit fotony lafo le crédit lafo le connexion ho any zay mba misy wifi an-tragno tapatapaka ny jiro tsy hitan'ny zareo le resaka tsy afaka mifampiresaka mbala fandrosoagna fo zegny tegna mbala fandrosoagna amiko zegny amaolo-pirenena ny solution tsy solution hafa za rehefa mikitiky télé
na Facebook na nini rehefa mahita soran'zareo amy gouvernement je suis allergique tezitra fotony manabady vahoaka magnabady vahoaka ara marana ko azy tegna marana ko azy za tezitra ko amin'ny mpanao politika malagasy ny antoko mpanohitra vous êtes vraiment faible et incapable zay marana ko izy amin'ny parti politique zay mpanohitra vous êtes vraiment faible et incapable zany de arianareo statut mpanohitra nareo jiaby magnanova nareo TGV un point c'est tout tam tantarany malagasy tam tantarany Madagasikara averiko ndraiky tam tantarany Madagasikara tsy mbola nisy ny parti opposant faible tegna faible raha tsy amizao fotoagna zao io tsy mbola nisy angamba tsy fantako asa donc le hoe niveau politique donc nay mijotso nay faible satria mbola tamin'ny andro ny manandafy rakotonirina mbala tamin'ny andro ny MFM ry dera fanilo sy ny tariny aby regny rehefa mizavatra tsy mety un instant mivory sy ny tary mametraka stratégie anakanagna le zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra tonga de mirodagna io fa izao milanja souffleur magnaraka lalagna jiaby igny abongon'ny gendarme amin'ny lacrymogène vous êtes vraiment faible désolé fa maro ray aman-drenao maro ny rahalahy fa dia magnanova TGV nareo jiaby un point c'est tout zay tafandre mandrapatsika jiaby